Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Uba Dennis Mukim uwene kiri rang ba ubla thumu ban aireng hakani ke election ban wan shaka indor ba thawan ge jela ula shimsun dan ya ka rai manai ai ge jingir shano uba Charles Marnga uba de ukurtong jong ka Congress but MDC ka Mauhati constituency hakani ke election baminta hadin buloi ibu te uri rang ba udan ge jingir man banjom na Mauhati uba Dennis Mukim ba chukot i uba amut ringkat bagi hajar ngut kino kershan jong u hapo kalama MCPF lapdeng buramentak sni doba Vincent H Pala President ke MPCC hakajingnya danang ba Charles Marngar ba kiwe ki he nong yelam jong ka party Congress nagajila bat kumju na Ribhoi district haba ajing kran hakate ke sngi ba Dennis Mukim ulapan pa wakada ko ba penlongi u bandai kersani ba Charles Marngar ke de nama gajing sange no gajong u banya khon ya ka election hadin ba ka UDP kamshim la ai ticket yu u henry ulo ong baka nang penhem ya kamen sim jong u ban chakri haka ba ulai i ba Charles Marnga ubadairu MDC ude ubri ubabiang tam banya lam ya kamahati kum unong mikmat shakayin darbar thawan kejela hadin ke election but hanor kete ke nong rem ringkat bikinong kersan jong u kila shim ya karai ban kersano yu ba Charles Marnga man penjob don buram yu hakani ke election banwan Terima kasih yang terbaik. Nidan Iba Donald Mukti, Komis Secretary. Semangat tilang perak okey. Nidan Iba DK Maulong, Working President. Nidan Iba Penshine Supai, Komis Vice President. Nidan Iba Paimon Mukim, Komis Vice President. Nidan Iba Odis Pale, Komis Vice President. Pak Penshine Supai. Nidan Iba Anthony Shlam, Ibri Assistant Secretary. Nidan Iba Ed Chalam, Komis Publicity Secretary. Nidan Iba Madras Chair, Komis Finance Secretary. Nidan Iba Hanel Madur, Komis Political Secretary. Nidan I Tunumbasan Bidi Lalu, Komis Chief Advisor. Nidan Odelson Kamdei, Komis Advisor. Nidan I Bansing Purba, Komis Spokesperson. Di Kotlang Rugi, state members jong kanika MCPF, bagian Soka Perwan Lem Syakmat. Kata kali I Shanroy Mukim, Shri Barnabas Lengdo, Shri Tras Mensong, Shri Cyril Masenting, Shri T Masharing, Shri Alshon Stan Tua Sujai, Shri Well Supai, Shri Tren Pale, Shri S Lengdo, Shri Din Mukim, Shri P Rentatyang, Shri Jesilius Umba, Shri Hoping Mukti, Shri Elvis Mukim, Shri Jilar Warjuri, Shri Bante Kundai, Shri Moonshine Warjuri, and Shri Philip Lengdo. Ngakerpa dikit-dikit extra members jong ka MCPF bakin soba kibang hadap pan pensiun ini mawai ingin sa kemudian kita seperti siya kasan jong kongres ngakodro ya iba precious mashering iba ini kum ka dak jing ya telilang ka dak kum ka jing ya trelang nin yara kum ti sedrang ta pun ka basa banle
Kanotam ladang iyo ayaw ta. UMDC lande UMLE ubapai kmat syak dinong rep katnong yisuhun kamensim. Bat kejing simrai jong ka MCPF kadon la kajong kanong rim. Kumbalamat pang menne bandrong siya ka parti kongres kamday karay kajonga nganong ipi. Ladang aku apisa klempep kita yang kita kipertias pa. Henry ngarung asim ngabias lang iya kay kejengmon jong upat ba ubabun. Uong ba kamsuk iba chas iba kamdon hajan jungi banyan ujor bak kiwe-kiwe. Dai na kata-kata wala sim nya kata bentang. Kabanong rengkat bat kip pajba. Yes. Ngaru ngalong ready ban gersan ya ibacas ban penjok don buron hakeni ke arah jalan pula. Ngakermen kamdon kalat dakum waipat kadai sakat jingtrai sitom jampi bat jonga bangin yo ya ubriu ubangi kamon ubriu bangi kamla ban syania hagi pergi beladap ngangkren yang kejing sisa habalai kendu kibriu yang kejing ha kita di blok 2 blok 1 mana ubami banyak keren lem banyak amin siap lang yang kipat kipisyong catai kumbang yoi dai tang bacas dai nem ngatarai lah dengan keren kata kinong ubanang tangkakti. Ya baben nginam patiaw. Henry nganong yapi ba ubacas habapen mga unday usambay uban say uban paj uban plang nagadi katong katanjungi. Bat ni kerman dik-dik banyo ya kejingkrai rengkat hadin panda iladon atau aba repair kisurok rechna kisurok ro habo manoring bor habasna kisurok tmai habasna building tmai kibo manoring menta namar ki klam le kanu kam bat ban repair kisurok kibo manoring amdai tang ne kelem kam don ro kapo mensuami kalian abo ong ban I block hanta I district hanta I subdivision hanta suang met oh ngala I block epi oh ngala I district epi kam notification kam don ki officer kam don kai jing kam don kalong kam kai kai super big ni pai ba te apa pilih ngati bobon na pin ne gidi long kersan kongres apa pilih henang gendong paper siapa pun tu bangin de mansya pun big lada kilo ki bentang lada ki ai gi kepada ban ai na office lagi ai block ini ni ai subdivision ini ni ai design ini ni ai blanket ini barok kata yang jompai ba balai ang kumta mane ang por on the way bangawan seni ngarang phone yung chief engineer ang kani kasrok ka basna mane kalong kumno sar ang barok ang isim na kalon kani election ahajar apulai kam slam shu satang kendiat sini arpunyo tering yang hapan lai terbut but artering ngila nyobot kendiang ngakwa ban penkenmawi pihang ni Pagkumu MDC haka bor kabaret haka jing syakri ke jangla ngala persyang ban syakri ya kamau hati konstruksi job election house name arajar khat kendai ngasdang ban trei kat tu kat ni ban rong sikisnong ban ngap ye kijing jong kipat ba aka konstruksi snubok ba arajar arpo kawana ke klam arajar arpoi kawana ke klam ring snongo ye pi kipat ba jong ka mau hati konstruksi kibala ayang akalat bangan syakri ba usnem arajar arpo pedeng ke klam ngadan ha pedeng ke klam shibaje arbaje menmet ngadan ha surok ba ban penbiang ye kijing dangkam kipat ba
Yo skim kendian the district council dapat boy kijing yarap kabang yo syakishnong arajar apway ngam yo skim su ini tu ipi ngashim dagaram sanlak nabang siu bangaot kendiat akatulok nasngongu ya pi gilong kami gibadon hakni kapor namar bangaru ngadon gawai gilong kami gibadon hasenda jonga katu ke mga penitu ya pi mentah kabo ong yang kapor lockdown kupabala mentah ke lockdown de ya bam noi dakatulok hikai school jonga katulok jampi ai sikipat pa